go nnile le kgabo ya molelo go amogela meiara yo mošwa. Se se diragetse diura di le mmalwa morago ga go tlhongwa ga meiara e le baagi ba kgoreletsa tsamaiso ya lenaane ka go parega mebila ba lela ka thebolo ya ditirelo. Baagi ba re ke dingwaga di le 12 ba ntse ba letile motlakase. Ba re masepala o rekile dipala tsa motlakase ka tsholofelo ya gore ba tla bona motlakase fela ga jaana ga go motlakase. Ba re se e ne le leano fela go kgoreletsa mogwanto mogolo yo ka beng o diragetse pele ga ditlhopho tsa dipuso selegae. Baagi ba tlile mo ba blockade ba tswala ditsela ka gonne ga ba itumela masepala ga o ba tseitsi ke ga ntsi ba lelela mo masepala mme ela masepala o dula a ba romella di-promise ela mara a sa tle a tlo go bankanya se a tshwantseng a se dire. Baagi ba ba shakgetseng ba re ba utlwile ka ditsholofetso tse di sa diragatsweng. Ga ba heleletse mereko a bona re na le agreement le bona gore ka di-18 half of Rimfasmark nkabe e lighter. Khabagare masepala wa Solplakis wa re projeke ya motlakase mo kgaolong ga ise ikgatholoswe. Go bile le mo e leng gore ne re sa utlwane teng mme seo ene le ka bothapi jwa batho ba e leng gore ba mo tikologong ele mme mathata ao a rarabolotswe. Go tswa beke ya Mantaga re tla boela gape teng ko tikologong ya Rimfasmark re tshumulle ka go tlamela batho ka motlakase. Baagi ba re ba tla tswelela ka ditshupetso go fitlhelela masepala o tsibogela dilelo tsa bone.